Sidra ulama peranan gagah behangan cedah bela agama jino di gopnyan kagewaba Allah Syirugana peha ke yang mulia na ulun baca dalam serambi kisah Tengku Ahmad di Wisidra ulama di gopnyan lahe sideh di idi yogo de ite iba ton limangsa ton si kureng sa belen petang gaile tepat jempole gopnyan gebungka karena terus surat sideh badun di dalam utun kajikan letentra nan adun gopnyan Tengku Mahsinullah ji pegah kasalah penigah GPK watenyan Tengku langsung berangkat ke POC-an ba keluarga gepake motor milik Haji Amri super bang safari watenyan gepakat arakan Tengku Asnawi jarongan gaki di gopnyan cedera netinggai dayah beserta santri netinggai ummi serta ane yang tuha nan fatahillah watenyan gejak sikula SD Banglahasa anak kedua nan Fatimah Dewi mantangan ummi mesukaria Abdul Aziz ni ba masanya dalam kandungan galam na udonya Wallahi Aziz wate masanya yatim anenyan sayang lepahna banaraya bacut Abdul Aziz nyan carang anenyan ba pegahaba jitanyang ayah ba ummi watenyan ho ayah teman hana gekalan aneda peke ayah lon jino hanale pakan je sampai gadah di mata neseot ummi lasong olehnya anak lon sayang ayah je cole tentra jina ane ayah hana gewole tama doa sabe wahai ananda. Al-Fatihah ke Tengku Ahmad Dewi.